And they brought the report to Jesus and said, your thing works. Ke a o dumedisa hle ka lebitso la morena wa rona Jesu Kristo seng. Ke lakatsa letsatsi le ka jeno go tla ga tsamaya kgetho tla re bala bukeng ya Pesalema 23 verse 1. Yona e bale ka mantswe e re Jehova ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho. E re Jehova ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho. Ha re sheba temaneng yenana hona le dintlha tse pedi tseo mo Pesalema a di beyang ka hare. Ya pele ke hore Jehova ke modisa. Mme ha re batla mantswe yana a mabedi gana le lentswe Jehova leo ha re le isa Senyesemaneng le bolela Lord. Mme Lord ha re batla di meaning tsa yona kapa ditlhaloso tsa yona e bolela the owner kapa monga dintho. Jwalo ka ha re ka ba le lentswe landlord le bolelang monga stanza kapa monga sebaka. Jwale lentswe lena Lord, the Lord is my shepherd. The Lord means monga dintho, the owner. Then e be re ba le lentswe la bobedi e le modisa. Jehova ke modisa wa ka. Ka Sesotho kwano lapeng modisa ke motho ya sebetsanang le mohlape. Mme taba ya pele eo modisa a e etsang ke ho alosa mohlape. Ke taba ya pele. Taba ya bobedi eo modisa a e etsang ke ho etsa bonnete ba hore ka dinako tsohle o na le mohlape wa hae kapa o dutse ana le mohlape wa hae. Mme boteng ba hae ka hare ho mohlape, mosebetsi wa hae wa mantlha ke hore a etse bonnete ba hore dinku kapa mohlape o jele ka nako ya tlala. Ko etsa bonnete ba hore mohlape o fumana metsi ka nako ya lenyora. Ko etsa bonnete ba hore mohlape le ha o ka ba wa bona makgulo kapa masimo a beng ba ona a le matla a nonne a le hantle a shebala hantle, mohlape o se ke wa tlolela masimong ao e seng a monga ona. Number 3 ke o ya o qetela ke o bontsha hore kapa go etsa bonnete ba hore ha hona mashodu a ka tlang a kena ka hara mohlape ho utswa mohlape. Ha hona diphiri, ha hona dinokwane, ha hona dikebekwa tse ka tlang ho utswa mohlape. Ke leka hore Dafita o re Jehova ke modisa wa ka. Jwale re na le mekgahlelo e mmedi ya badisa. Modisa wa pele ke modisa eo e leng motho ya hirilweng ke monga mohlape. Mme modisa eo a hirilweng ke monga mohlape ha ana taolo e felletseng hodima mohlape wa hae. Empa re na le modisa wa bobedi eo e leng modisa ebile e le monga diphoofolo tsena tseo a di disitseng. Mme batho bana ba fapane. Jwale Dafita o re Jehova ke modisa wa ka. Ka mantswe a mang morena ke modisa wa ka. Ka mantswe a mang monga dintho ke yena modisa wa ka. Monga mohlape mongaka ya nkentseng ya mpeileng seo ke leng sona ke yena eo e leng modisa. Ka mantswe a mang Jehova ya o yentseng, Jehova ya o hlotseng pele lefatshe le thewa, a ba le morero o hlakileng ka bophelo ba hao, a ba le destination kapa pheletso mo bophelo ba hao bulo fella teng, a ba create the path ya ho tloha mohlang o hlahang ho fihlela o ya mo a o bile ditsenteng. Yena Jehova ya tshwanang Dafita o re ke modisa. Mme boteng ba hae jwale ka se ke lokodisitse mesebetsi ya bodisa ke hore a tloetsa bonnete ba hore ka nako ya tlala wena tlala ha yo ame, le ha ka ya o ama ha ya tla ho timetsa, because Jehova ye o ile modisa yena o teng ka dinako tsohle. Hopola ke itse mosebetsi o mong wa bodisa ko hore a dula a le ka hara mohlape, boteng ba hae bo bonahale ka hara mohlape. Ka mantswe a mohlape o dule o mmona bosibo le motshehare nako le nako. Enwa ke monga mohlape, ha a hiro, ha a tjhaisi. Jehova ke hore mosebeletsang ke monga rona ka nako ya lenyora la bophelo. Yena o teng ho etsa bonnete ba hore lenyora leo re nang le lona o a le fihlela. Jehova ke modisa wa rona, o
teng ho etsa bonnete ba hore le ha diphedi tsa bophelo bona di ka tsahla tsa leka hore harola tsa leka hore tlosa ka hare ho meolwane eo a re beileng ka hare ho yena ka hoba ke modisa o teng hore a re protect ka hara boemo bo, because ke Jehova ya sa tjhaise ke mesa mehlwane ha panye ha tshwane le badisana ba tjhaisang e re ha nako ya ho tjhaisa e fihla ebe o ya hae diphoofolo di sala di bona ke ba bang, but ena o shebane le phoofolo ho tlo seng ho fihlela mantsibo ho fihlela ho sane ho seng hape mantsibo hape o teng o na le wena ka dinako tsohle. Jehova ke modisa wa hao o teng ho etsa le bonnete ba hore ha o kene masimong a batho, ha o kene dinthong tsa batho, ha o kenane le dintho tsa batho. Ka mantswe a mang Jehova o katile, dumeleha ho katwa ke Jehova. Ma o sitisang ho kena teng se ka ba kena, ma o hanelang ho tshwara teng se ka ba tshwara, ma o hanelang ho bua teng se ka ba bua, ma o hanelang ho itshunya ka teng don't, because ke modisa wa hao ya etsa bonnete ba hore ha o lapile wa kgora, ha o nyorile o fa metsi. Jehova ena ke modisa ya o katang kgahlano le dinkaloka tse tlileng ho tlo timetsa bophelo ba hao. Jehova ke modisa wa ka ebile ke monga wa bophelo ba hao. Ha ke a o boloke Jehova ena e ke be modisa wa hao ka kotloloho, etsa bonnete ba ho mo phelela ka bohloki ka mokgwa ratang ka teng ha o kene masimong a batho, etsa bonnete ba hore o available ka nako nngwe e mong o batla Jehova a provide ditlhoko tsa hae, but jwale yena ha mamele lentswe la modisa ha re don't ska ba wa kena mona, ska ba wa tshwara sena, then o lebelletse hore hosane monga hae e le modisa eno a tlo provide ditlhoko tsa hae mara yena a hanne ho mamela ditaelo tsa hae. Jehova ke modisa wa bophelo ba hao. Morena Jesu Kriste a o boloke. Yeah.